Hello everyone, wishing you a very happy International Women's Day. First of all, I would like to thank Sir Christin Teron and Sir Mongolsing Timung for this all. Nang natum mesan pen somar to pan tapuson nong ik bajir pon lapan ke nang somar to pan arjip pan arjan ki hije pan natum kadu pawis tame nang pinan ko jor perfect ba lapan peneng pen abangke somar ta March 8 arni abangke International Women's Day lo abangke chini la klasi nang natum han jor perfect lo pen kadu pawis somar ta samyan ning rong pen arjan hi lo ajat lo aning rong pik lo sini de tum dana hin bas tame jor perfect lo kadong pasir lo Lapan thela hey kadang kawe YouTube nang lang no tumhana churu perfect lo deh and di Christin Teron YouTube channel hin banta thank you hey 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 si kadang kawe banta cardom deh